Vendedor nebe governo muda ba mercado Manleuana fansa santau de tierrai, tamba governo la cria condição. Ya fulan Zulho tinan rihun ruar resenhat, governo muda vendedor sira ia tasutolo ba mercado Manleuana ia parte kotu, mas beto agora governo sida cria condição, no ne vendedor sira ne fan de tasan ia rai. No hira udan munu rai sira obrigado sira tem que fan ia tahularan. Vamos ami fan san ia udan laran anin vamos ani baten ban ia anin laran. Tamba umamos ami rasik maka halo kalena ata terne ba ami rasik maka halo. Dia estado halo ma agora estado lá halo ma ba amida. Estado lá halo ma ba amida. Ami ane sambabe agora durante ba ia rai be Manleu nene ami fulang waluti ana hene. Masih ninu katu boti da mai hare ni tikami. Ami terus ia udan larang no anin larang mas nin boti da mai hare ni tikami ne. Ami sasan dodok kol be soe straga de ami be saida hene ane santa ami ane sa hene kumar kalarang. Lao so ami be bangsa nene ane samba ami contenti la ya ami triste mai ha. Kami saiba de la bel. Ami saiba tira be segurança nene dia na ola bel sai. Ami tetap nafati nene. Imi saiba agora imi latama. Imi saiba imi agora pila pali mai ami lasi mu imi. Sema katu hola. Família sirba atu hola ne hansa sorti dia. Sorti dia masih hola. Sorti dia masih do kan. Hauso ida ne badala ruona. Are huri butu kiane to hana bat todo. Mortara boilu moro muti moro metan todo. Osade. Fore. Osade tomati. Nara ifuane beka fan. Udah masa sampai payah rasanya. Udah masa bisa hela udah rasanya. Amat bahili kene. Ya fatin selok ministro Comércio e Indústria Nino Pereira Teten, nadal ne equipa técnico sira halo hela estudo viabilidade antes atuhalo construção ba mercado Manleuana no TBS. Mercado Manleu no TBS ne ita finaliza na proseso para tu tama baia CNA. E processo concurso público né se apresenta a CNA. Ita se hulu ko estudo viabilidade né ba mercado o centro comercial mercado TBS né nomos mercado Manleu. Ya, tambah ita yang kata kita precisa revitaliza ita ni mercado alargatan para tuir necessidades atividades comércio ne maka ela ia mercado. O número de vendedores sira ne maka continua aumenta. Nebe ita precisa espaço nebe maka suficiente para bela acomoda hoto itenia vendedores ira ho atividades o tipo de negócio nebe maka oing. Mas que governo lhe husi autoridade município dele criou na mercado phone ia Manleuana nebe sidau para condição nomos facilidade rodia a tubele facilita vendedor sira avançação. Abraão Amaral, GMN.